Haka Arpusan Trik Rayong ke Kinshi Pulun Sports Association ringkat ke Office DSO West Khasi Hills kalapan kut ya kelumpung second Kinshi Pulun Inter-School Sports and Athletics Meet Arjar Arpusan na kebenta ki kena school haga jingil ekai ke ipo iping bat be isyong kun. Ya kini kelumpung lawan ban penhak perdadu MDC ke Maukar Pentorum Kra oba strong pillar Karjana Chairman ke Khasi Hills Autonomous District Council haga jingidon lang MDC ke Mauthat Rashan Constituency oba Powell Soklet kinong kitkam ke association bat kumjuk kinong teri ketenak DSO kinong hikai ki kimi ki kpa bat ki kena school na po kini kedong kethan. Oba strong pillar Karjana ha bekren ke mukongsan ha kini kesngi uloong beke sports kelong ke bekongsan kini kejuk menta namar ke sports kam desyu tang ke jingkilan met rei ke plelat ha ke yok kam yok jam. Uloong lada ki kena school kila ban penpau ke nugu jingil kai sports tang ha po national level kalabiang beke sorkarkan itu bat ban kenti wiki ha ke jingil kai. Uloong rukbon ki badon ya kasap ha ki wei ki benta ki di ban shimkia shimet ban penjanai ya kasap ke bekidon namar balada penjanai klempep kin sapoi syakathong. Ha kene kejani bat kumjoro ngai bublai yapi ki kena skol iwei pai wei ki bayeshim benta ha kene ke sports bat kumjoro ya kitu ki bomla ban yeshim benta bat kumjoro yapi kilong pa ki bala wan ya kaban saki badro ya kaban ay mensim ya kikon jambi habat ya shimbenta hagane ka jingela kai sports joki banta asmi kalong shisha kasni ka bajab bat kalong shisha kasni ka bapunga ya ka bau blewa yani menta ka jacket bala shisni ro ngalabanang kasih kebapak dasisha, ya kebabli kunci kena skol ilala banisim bentar, dalam keno kecil putut, nak kabor jang kemarin, jengai play sikeraya, ya kau kaisan jang berkensi putut sports club, kabalala ban penurun sisa, ya kene kasih kebacap. Bangangai skam, akini kisnam ki batangwan, pendanglang susu, bandang penhe, batham penhe susu, ya kini ka sports meet jumpi malau senam. Kumbangite, ka sports, kadai, ka penta, ka bakongsan ne, hakini ka juk ka banganta, na ka basa jumi iwe paiwe. Ka sports kamdesyu tang banong ba kadai kata kekilan met. Adai gini bantep. Baka sports kadai ka way na kita kipenta iban pli yapi hakalat yo kam yo jam. Tedere nomar kata ngasmu ban kedu yapi kum kikna school. Ba pidai ban bu ha kijiput hak jupi bahwa kajing puringap dalam kebodon kam hado kata-kata andre kanong yukiro ka sports ro kadai ka way kebodon kam ha kajing jupi kabaman lakas ki kong di kena skol na sngo ban kentu yupi